Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere tubifurize igitondo cyiza, tubahaye ikaze mwese muri aya makuru yacu yo kuri uyu munsi wo kuwa kabiri ku itariki rero birumvikana 21 z'ukwezi kwa 10 tukaba turi mu mwaka wa 2025. Muri iki gitondo ikituzinduye nta kindi na makuru agezweho nkuko bisanzwe amakuru yacu akaba agiye kugaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko tukaza kwibanda hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yemera nkubwire rero ko tugiye kugaruka n'ubundi by'umwihariko mu makuru agiye atandukanye, wenda twihuse cyane reka tubagezo ingingo z'ingenzi zigize amakuru tugiye kugenda tubagezaho. Turaza kugaruka hano imurenge rero ibintu byamaze kuba bikomera, ibintu byamaze kuba bihindura isura nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi FDNB gihaye amasaha make cyane rwose twirwa no kuba ivuye muri za Mikenge. Ubu tuvuga rero mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi kikaba cyakoza kandi gakorwa gakomeye cyane gasaro naho arako gushotora iki gisirikare cya twirwano kugira ngo mu by'ukuri kigire agakosa gato gikorana n'ubundi bagisuke urufaya rw'umuriro cyangwa se bakirahireho amakara. Ese ako gakorwa cyangwa se icyo gikorwa ingabo z'u Burundi zakoze kibi cyane ndetse kinabangamiye cyane abaturage ni kihe? Byose bibiri muri iki kiganiro turi buze kugenda tubagezaho. Turaza gusimbukiraho hano mu gihugu cy'u Burundi aho bitarongo ni muri za Katumba, aho rero ingabo z'Abarundi ndetse n'igisirikare cya FARDC bari gucikishiriza ibikoresho bavana hano muri Kivu Amajyepfo, cyane cyane muri territoire cyangwa se hano muri za Uvira, babijyana hano mu gihugu cy'u Burundi muri za Gatumba. Amakuru aturuka rero aratubwira ko habaye gukozanyaho mu by'ukuri ku hagati ya FDL ndetse na wazana na wa mutwe bitango ni Imbonerakure. Turaza no kureba ese bakozanyije bimeze bite, nkuko rero biri kugenda bivugwa n'ibyabapfuye iki, atwara turi buze kugenda tubibavira imuziri muzingo. Hanyuma kandi tuze kubwira ko FDL cyangwa se iki gihugu cy'u Burundi hari cyo cyavuze kuri uyu mutwe wa FDL. Ese igihugu cy'u Burundi cyavuze iki kuri FDL? Byose bimwe byo tugiye kugenda tubagezaho. Tuze kureba rero mu by'ukuri aho bita muri za Uvira haramutse ubwoba bwinshi cyane. Ese ubwoba buraterwa n'iki? Byose rero bimakuru turi buze kugenda tubagezaho. Tuze kureba Kamituga ndetse na Mwenga naho ikiri kuhavugwa muri iki gitondo nuko haramutse. Tuza kureba no muri Nyiragongo naho uko situation ihagaze maginga ya, donc ibice byose twa turi buze kugenda tubibavira imuzi ni muzingo. Turaza kureba mu by'ukuri hano muri USA naho hari ibyo Trump yaba yamaze rwose kuba akorana cyangwa se avugana na Putin, perezida w'iki gihugu cy'Uburusiya. Hari ibyo bamaze kuba bagenda bavugana, ibyo nabyo rero bikaba biri mu byo turi buze kugenda tuganira. Reka rero tubahe umwanya mwe mugenda mukanda kuri like munasharinga ikiganiro, natwe tubanze twamamaze ubundi duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Shuti bakuze mudukurikirana ku muyoboro wa YouTube by'umwihariko kuri Eugene Official, twabazirikanye muri uku kwezi kwa 10 kugira ngo dufashe mwe mwese mutugana. Twabahaye igabanyirizwa ry'10% ku burwayi runaka ugiye kwivuza cyangwa ikibazo runaka ushaka kwirinda hakiri kare. Dore ko mwese mwe mutugana murwaye abandi mushaka kwirinda kugira ngo mugire ubuzima bwiza by'umwihariko nk'intego yacu. No kuvuga ngo rero iyo promotion mwese yabagezeho ari abari muri Amerika, abari Canada, abari Australia, abari mu bihugu by'Uburayi, ibihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri kure ya Afrika, ndetse n'abandi bari muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko Igoma. Turi muri Gare Centrale de Goma hafi na Rond-Point Sinierse, ho hakaba ari na massage. Abo mwese rero muri hanze nimero muzajya mutuboneraho na akamenyetso guteranya 250 782 99 05 naho abari mu Rwanda ubwo ni Gisenyi umanukiye muri Venue kwa Claver ukagera ku muhanda w'amadepo ibumoso bwawe hari etage hari niho dukorera, naho i Kigali ni Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12 naho niho dukorera. Hakurya yaho kimanuka ku muhanda hari restaurant bita Vision Restaurant, turi hakurya yaho. Naho rero abari mu Rwanda ni 0782 99 05 Yes, reka tubasuhuze rero twongere kandi tubahe ikaze, nizere ko mwese mwamaze kuba mukora like ndetse abandi banasharinze, abatarakanda subscribe rero mukamwamaze kuba muyikora. Reka rero amakuru yacu duhite tuyahira hano imurenge rero nta kindi gikomeje kugenda kivugwa ni amasaha
agera kuri 28 yahawe rero umutwe wa twirwaneho akora amasaha n'ubundi yatanzwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Hanyuma rero niho tugiye guhera, tugiye kugaruka tukabwira uko situation ihagaze muri iki gitondo, nyuma y'uko rwose amasaha abura igihe gito cyane bahawe kugira ngo abe ashyizweho akadobo cyangwa se abe ageze. Nyuma rero y'uko aya masa agera, reka tubabwire ko ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi gisa n'icyakoze ikintu kidasanzwe kugira ngo kirebe ko twirwanaho yanagerageza nibura kuba yagira icyo ikora, hanyuma noneho bayihwerahweze cyangwa se bayirukankane nk'uko bagenda bitangaza bati ni umutego twateze twirwaneho, kugira ngo nirabuka igize icyo ikora cyangwa se igize iwugwamo, hanyuma none tuyiraseho cyangwa se tuyirase amakompara n'ibindi bitwaro biremereye cyane bamaze kuba basetinga byo ku rwego rwo hejuru. Gusa ariko twirwaneho ntabwo iyigeze igwa muri iryo kosa kugeza n'ubu ngubu, iracyaraho gutyo itegereje ibishobora kuba cyangwa se irategereje ko igisirikare cy'u Burundi kitangizaho cyangwa se kisozaho intambara, none ubundi bakajyaho bakivuruga cyangwa se bakibarangura nk'uko nabonye ngo rwose bavuga ngo ni ukwikaraga cyangwa se ni ukugira utariko bagahangana byo ku rwego rwo hejuru. Ni amakuru avuga ko iki gisirikare cy'u Burundi ngo cyafashe abanyamurenge bari tuye mu gice kimwe n'abari tuye mu kindi, noneho hagati bahashira ikintu cyitwa bariyeri. Urumva ko no sasa bahise bajya hagati y'abaturage, ibyo kwa ngo barajya kure byo nta nubwo bikirimo, donc bagiye hagati y'abaturage. Bavuga ko bagiye hagati y'abaturage bari muri za Mikenge n'ahitwa za Minembwe. Abaturage ngo batuye hano muri Mikenge ndetse na Minembwe, ubundi bafite ukuntu bahahiranaga cyangwa se batemberanaga bagenderaniraga n'abatuye hano hantu bita ngo ni za aho bita ngo ni za naho bita ngo ni ku Ndondo. Donc abo ku Ndondo bazaga hano muri za Mikenge yebo ndetse hano na za Fizi, aba Fizi na Mikenge nabo bakagira ngo yo ku Ndondo nyine bagahahirana. Nibwo buryo bari basigaye bariho kuko ibijyanye n'amaduka cyangwa se ibijyanye no gucuruza byaranze. Urumva nyine babara bagosagose mbere ya byose ahantu hose babashira hagati. So bituma rero aba baturage cyangwa se abanyamurenge bigo yindi system yo ngo tuzajya duhahirana, ariko no duhahirane dukoresheje n'ubundi bihahanwa dufite. Niba aba hano ku Ndondo bejeje nk'ibijumba, akaba yazana nk'igitebo cy'ibijumba akakizana hano mu by'ukuri muri za Mikenge cyangwa se za Fizi, agasiga y'ibijumba akaba yatara nk'igitebo cy'ibirayi. Urumva bari batangiye kugira gutya akazajya bagurana bitewe nuko ikintu kijyanye no kurema amasoko n'ifaranga byabaye ibibazo hariya, ibintu byarakadire cyangwa se byabaye bibi cyane. So ako rero igisirikare cy'u Burundi ntago kigeze kishimirwa n'iyi activity, bitewe nuko n'ubundi kiri gutegura operation hano hantu ikomeye cyane, byatumye kijyamo hagati gitagishiramo bariyeri kirayifunga. Dutegereje rero Colonel Rugabo Fideli, nabonye rwose niwe utari kuri pfana cyangwa se utari kwihanganira ibikorwa by'aba bagabo. Ntegereje kumva noneho uburyo kino nari buze muri studio cyangwa se ari buze kuri YouTube, rwose kuri rezo sosiyo, arimo aravuga ati noneho rwose ibyo ingabo z'abarundi zakoze ni ibiki, ibintu birakomeye. Aricyo byo bakoze ntabwo ari ibintu byabatunguye, bo babikoze bari kuvuga bati reka noneho tubikore twirwano irakare. Niramuka irakaye irahita itekereza kwataka, nibataka noneho baragwa mu mutego duhite dutangira tubarase tugaragaza ko aribo bagize gute badushotoye. Murumva ko hariya ibintu birakomeye, umurenge ibintu byamaze kuba bihindura isura. Reka tuve hano imurenge twikomereze, tujye no mu yandi makuru cyangwa se tujye no mu bindi bice naho turebe uko ibintu bimeze. Amakuru atugeraho aravuga ko byamaze guhindura isura hano mu gihugu cy'u Burundi, ahantu bita za Katumba. Baravuga ko ibintu byamaze kuba bihinduka, aho ngo FDLR yasubiranyemo n'imbonerakure. Bavuga rero ko ngo FDLR nyuma y'uko bari bamaze imisari kugaba bari bamaze imisari guhuba bari gufatikanya n'izi ngabo z'abarundi, ariko tukabamaka bamaze n'imisari mo kugenda bahungira hano muri iki gihugu cy'u Burundi, aho bari kurindirije bari gutunira ibikoresho ari kuva hano muri Uvira. Biravuga ko ngo iki gisirikare cy'u Burundi ngo cya FDLR, izi ngabo za FDLR, izi nyeshamba za FDLR ngo zashaka kugira ngo arizo zirinde ibi bikoresho.
imbonerakure nazo ziti nitwe turabirinda, biza kurangira basubiranyemo nk'uko amakuru ari kutugera ari kuvuga ngo hakaba habayeho guturika kw'amasasu. Ibyo ni amakuru aramutse ari kutugeraho. Reka wenda twakire mugenzi wacu Vincent iyi nkuru tuyinjiranemo kugira ngo mwumve uko byagenze hano. Uko byagenze hano birumvikana imurenge imene hano mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu byari bimeze nabi kuri izi ngabo mu by'ukuri zari zagerageje gushakisha uburyo ki zishobora kuba arizo ngo zarinda ibikoresho, ariko imbonerakure zo zikaba zayiboneye kure ziravuga ziti ibi bintu ntabwo byabaho, birangira rero bakoze ibintu bidasanzwe. Hanyuma ariko hari n'andi makuru avuga hano mu Burundi ko hano mu gihugu cy'u Burundi ko igihugu cy'u Burundi cyamaze kugira icyo kivuga cyangwa se gitangaza kuri FDLR. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Chaita. Urakomeye? Ndakomeye sima. Tuguhamagara n'ubundi turi mu kiganiro ready nk'ibisanzwe, ariko usanze turimo turagaruka kubiri kubera hano mu gihugu cy'u Burundi, aho bivuga ko imbonerakure na FDLR basubiranyemo. Nibyo nk'uko bivuga amakuru nanjye nayabonye. Yuko imbonerakure ndetse na FDLR basubiranye hano muri za Gatumba, nyuma yuko bambukanye ibikoresho byinshi bivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari biri mu mujyi wa Uvira. Hari ibikoresho by'ibifaru, harimo imbunda nyinshi zitandukanye z'ubwoko bugezweho. Ariko ikibazo kiza kuvuka hagati y'imbonerakure ndetse n'abo bagize FDLR ku byerekeranye no kuzitunga. Kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barumvikanye yuko hagati y'ingabo z'Abarundi, imbonerakure ndetse n'abazarendo n'abasirikare b'Abarundi n'aba FARDC bose bazagira uruhare runaka mu gutunga ibyo bikoresho. Ariko bivuga yuko bakigera Gatumba ko idashobora kwemera yuko imbonerakure cyangwa abazarendo n'ingabo z'Abarundi ariko badutsinda kubera ko ingari bagize uruhare rukomeye mu kuba barabirinze kuba bicarafatiwe muri Bukavu ndetse no mu bice bya Gatogota. Yego. Bavuga yuko ubundi ari barakomeza kubikurwa kumenya uko yabo n'ubwo baraba babikoresha nk'aho imbonerakure ndetse n'ingabo FARDC kubera biri mu maboko yabo kugira ngo bakunda kubikoresha bitazabera nk'uko byabereye mu mujyi wa Goma. Ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo zikabinya ibikoresho bikarinda bifatwa na M23. Icyo gituma rero ngo basubiranamo batangira kurasana, ari nawe byavuyeho uburyo bwo kwisobanura. Igisirikare cy'u Burundi kibuze uko cyisobanura, kivuga yuko nta byabaye kuko nta n'inyungu bafite mu gutumbikira FDLR, yaba mu rwego rwa politike cyangwa mu rwego rwa gisirikare. Ariko nibagira n'uwo bagaragaza wenda baba bafashe bavuga ati aba twabafashe binjiye, ntabwo tubifuza ko nta nyungu dufite mu buryo bwa gisirikare cyangwa mu buryo bwa politike. Iyi nkuru rero turacyayikurikirana nubwo twabonye ubutumwa bwasohotse buvugwa n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abanyepolitike, ariko twagerageje guhamagara umuvugizi w'ingabo z'Abarundi Gaspard Baratuza. Mu butumwa yatwandikiye atubwiye yuko ahuze baza kongera kumuvugisha mu yandi masaha. Ubwo turategereza rero ko aza kutwitaba nk'uko yaduhaye rambugu mu kiganiro cyacu gitahenda, twaza kubigarukaho ku buryo burambuye kandi nawe turi kumwe kuri mikoro. Bise tukiri hano mu gihugu cy'u Burundi, hari amakuru avuga ko igihugu cy'u Burundi cyaba cyagize ibyo gitangaza n'ubundi kuri uyu mutwe wa FDLR. Nibyo nyine abantu bari bagaragaje yuko ibyo bintu atari byo kuba Burundi ingabo zabo imbonerakure ndetse n'abo ngabo bavuye muri Kongo basubiranyemo bageze muri Gatumba. Mu buryo bwo kubihakana nyine nicyo bavuze, baravuga bati twebwe nta nyungu dufite mu gucumbikira FDLR, yaba mu rwego rwa politike yaba mu rwego rwa gisirikare. Ariko bari muri yo kwikura icyo gisubizo kuko ntawe bigeze bagaragaza bafashe cyangwa yenda basubiza inyuma, ahubwo bwari uburyo bwo kugira ngo bavuguruze ibyo byabavuzweho yuko baba barasanye. Hanyuma rero tugezeho amakuru ya hano imurenge
igisirikare cy'u Burundi ngo kikaba cyagize gutya rwose gishiramo bariyeri ikomeye cyane hagati mu banyamurenge. Hanyuma tubwire rero abasirikare bari hano b'abarundi bari hano i Murenge, ese bateye bate, ni bwoko ki, ese ni special force, ni yeke biteye bite? So rero naho tuguhaye umwanya kugira ngo ubitugezeho. Ubundi duko abasirikare b'abarundi bari hano bite bya Murenge muri Plateau bari mu cyo bita Tafoke. Tafoke twavuga ko ari igisirikare cy'ubutatu, ni igisirikare cy'u Burundi, FARDC ndetse n'umutwe wa Gumino. Hari na bino bice rero by'abanyamurenge, by'abapfurero ndetse n'abarembe. Ariko hakaba hatuye n'abandi bantu bita abashi, abamitu ndetse by'abarundi batangaza bavuga yuko ngo babanye neza, ngo ko ikibazo cyari ngwara ibice bigenzurwa na twirwanaho ngo byazanye umwiryane mu baturage bari hano bice hagati yabo nazo bitabara. Ukabona rero bashaka kwerekana yuko nta kibazo kiri kugenzura, cyane cyane nka situation ikomeye cyane muri groupement ya Bitombo. Bitamba ariko amakuru utaje kubona nuko hari amabariyeri bagezeho hirya za Mutenye ndetse n'ubundi kugira ngo barebe yuko aba barwanyi bo muri twitwaro baza kugira ngo zigende bagata barasa, noneho batasigara babarutamaze kuko baravuga yuko babateye. Rero FPR iyo bitanze abamema biri mwabino bite ubona ko izaba kugira ibibazo n'aba bose barimo abari twitwaraho aho muri Tafoke. Niyo mpamvu ubona niyo bariyeri yashyizweho mu by'ukuri kugira ngo bashake urwitwazo rwo kurasa za Mikeye ndetse no mu gice birimo tw'Rwanda. Reka tuze kureba rero uko biragenda kuko urabona ko ibintu biri kusa n'ibishobora kuza kubera hari dukurikije ibyo turi kubona bishobora kuza kuba ari ibintu bibi cyangwa se bikomeye cyane. Bwana Vincent, reka rero Vincent dusimbukire n'ubundi hano muri Uvira. Amakuru aturuka muri Uvira aravuga ko ubwo bari bwinshi cyane hano muri Uvira. Nibyo ubwo bari bwinshi cyane muri Uvira kuva igisirikare cy'u Burundi cyatangira kubabwira yuko badacyuye ziriya ntwaro zabo bishobora kuzagwa mu maboko ya M23. Ibyo ngibyo rero byatumye batangira kwerekana umwuka w'ubwoba. Ibyo rero umwuka w'ubwoba ukaba uturuka cyane cyane kuko babonye ingabo z'abarundi zari zitangiye, kuko twebwe inshingano twari dufite dusa naho tugiye kuzireka tugasa n'abumuka. Ariko byose bigaturuka ku byegeranye n'uko ingabo z'abarundi zatangiye kuvugana na M23. Ibyo kuvugana na M23 rero bigatuma ingabo zakomeje ziti abarundi bashobora kutugambanira. Ati nubwo tubemerera yuko ibikoresho byacu bitwara mu bice bya Mudugudu Bitombo kabija kavingira za Gatumba. Ati nta amasezerano batangiye kugirana na M23 bashobora kuzaduhinduka imodoka byacu bya burundu kwaye bya Montier za Kano Atelier za Drone ndetse n'ibindi bakaba batwara. Urumva rero iyo migirire nayo yatiriye mu gisirikare cya Kongo mutari gikomeye cyane, kuko nabo ubwabo ntabwo bari kwizera neza Uburundi, kuko baravuga bati Uburundi bwabwiye M23 yuko babemera bakaganira bakagira ibyo bumvikana. Niba mu kwa mbere abarundi barakira itsinda rya M23, none no mu kwa 10 bakongera bakaryakira. Mu kwa mbere baryakiriye umujyi wa Goma atari wafata, bakimara kuryakira n'ubwo umujyi wa Goma wahise. None mu kwa 10 bakiriye irindi tsinda none, ubu ni bivuga yuko n'umujyi n'ubundi wa Uvira ukora guhita ufatwa kandi kubugambanyi n'ingabo z'abarundi. Icyo rero nicyo cyateye panike ku mpande zombi. Yaba ari abarundi ntabwo bari kwizera imbonerakure, ntabwo bari kwizera Wazalendo, ntabwo bari no kwizera yuko hadashobora kubamo umwiryane hagati yabo bapfa n'inkingi. Reka rero Vincent turaza kureba, ariko
birumvikana urumva ko igisirikare cya FARDC cyangwa se cya Kongo kutizera nyine igisirikare cy'urundi urumva afite ishingiro, ariko ku rundi ruhande n'igisirikare cy'urundi nabyo nacyo kikavuga ko ngo impamvu ibikoresho babijyanye ku mbaraga nuko batekereje ko n'ubundi FARDC ngo bashobora kuza kugambana n'ubundi bikoresho ngo Mventura ikaba yabisanga hariya. Urumva ko hagati yabo basa n'abari no kugenda bakekakekana impande zombi, urumva ko nta bwumvikane bishobora kuza gutuma Mventura ifatiranya, ahubwo muri iki gihe bajagaraye ikaba yabahindukirana ikabinjiramo. Byose birashoboka nabyo, burya ntabwo wapfa kuvuga ngo ibintu ntabwo bifite ishingiro kandi ubona yuko hari ubwoba byateye ba nyirabyo. Burya ntabwo abanyarwanda barabwaye ntakabura imvano. Leta tukiri hano muri Sida Kivu, reka twirebere muri Kamituga na Mwenga uko ibintu byifashe maginga ya mu by'ukuri ubwo birumvikana ni kuri front line, ni ku mirongo y'urugamba, turebe uko biramutse byifashe ndetse nuko bwije byifashe. Amakuru twabonye ko mwabiri bice bya Mwenga, Shabunda, za Kamituga ndetse n'ibindi bice bitandukanye, agace bita Isezya, Evari, Kigurube, Mayingi, Nyarubemba na Kimbiri muri twari ya Shabunda. Nabwo yuko uhereye cyane cyane muri centre ya Mwenga ukagenda ukagera Kamituga, ako hakiri ibibazo bikomeye cyane kubera yuko abantu batangiye gukuranamo, kuko nk'ubu abarwanyi bari wazarezwa n'abantu batangiye kuraswa niba bashobora kuba bakorana na AFC-M23. Ibyo rero nabyo byatumye abaturage batangira kwiyumvagatima, baravuga bati ko twari tuzi ko ari mwe mu gucungira umutekano, none mukaba mutangiye kuturasa, ibi bintu ni ibiki? Ubu ntabwo twakwifuza yuko M23 ahubwo ijya yaza none ikadutabara. Ibyo rero bituma ubucuruzi ndetse n'imibereho y'abaturage irushaho guhungabana. Muri ibice bita Kigurube na Mayingi na Nyarubemba n'agace bita Kimbiri muri Shabunda. Ibyo rero bituma abantu nabo bakora business bavuga bati turagerageza kuba business zacu duhindurira mu bindi bice, kuko tubona ko n'imbona bitanye kugira turashobora kuba ibibazo. Wagenda ukareba ibyumweru bingahe bituze uko hari hamaze ukabona ibibazo. Ikimera none hari ibibazo bikomeye cyane, kuko imodoka zavaga muri South hano muri Mwenga ziza Warungu ndetse zikajya Mwenga Warungu zirakomeza za Shabunda, kubera yuko hashize iminsi M23 tuzemerera yuko zijyana ibicuruzwa, ariko icyo kikaba cyaraje n'ubundi gukurikira icyari cyarafatwe n'ubundi na Wazarendo nayo, mu gihe Mwenga yari itarafatwa, ibice byinshi byatarafatwa n'aba barwanyi ba M23 muri Warungu, nabo ntabwo bemeraga yuko hari imodoka zijya mu mujyi wa Bukavu zijyanye ibicuruzwa. Ukabona ko ni ibintu byabaye nk'ikivita ku mpande zombi. Ubona Mwenga Kamituga ugenda ujya Kitutu, uyu muhanda ntabwo ukora neza ku buryo abantu babasha gukora business, kubera ko urumva kuva Bukavu ujya Mwenga ujya Kamituga ujya aho bita Kitutu, uyu muhanda uba za Bukavu Mwenga, kugira ngo uzabone ikintu kivuye Bukavu Kamituga ni ikintu kigoye, kugira uzabone ikintu kivuye Bukavu na Kitutu ni ibintu bigoye. Ubwo ibintu bari kubona ibikoresho by'ibindi birasaba yuko bizaza Shabunda bivuye Uvira nabyo kandi bigoye kugira ngo bihagere n'ibindi cyane cyane, kuko abantu bafite kuba hari umuntu wava Uvira za bino bice biragoye. Ndetse ubona n'umuhanda aho bita Bwahungu muri Warungu, urabona kandi uri gukora neza, kuko haracyari n'ibyo wasanga harimo umuntu kandi ari muri AFC-M23, usanga n'abazarimo nabo batabihanganira uwo babonye utambuka, bitewe n'imisoro babaka, bitewe n'uburyo babatrakasa. Ibyo byose bigatuma n'abafite imodoka batabasha kuzijyana, kuko bashobora n'ikibazo gikomeye. Ubu ngubu rero ibiciro byatumye ibiciro bizamuka cyane ku buryo bukomeye. Ikintu cyagura ku 3,000 cyageze ku 5,000 nk'umuceri. Umuceri wari usanzwe ugura 3,000 kilo, ariko ubu byabaye 5,000. Ibintu byinshi byazamuye ibiciro ku buryo bukomeye kubera izo mpamvu nyine z'ufungwa ry'uyu muhanda, kandi biturutse cyane cyane ku byemezo byagiye bifatwa mu bice bikontororwa n'izi ngabo z'Abarundi ndetse na FARDC, aho bigenda bigaragara ko isaha ku isaha abaturage bashobora kugwa mu bibazo by'inzara ikomeye cyane cyane mu bice bya Kigurube, bya Evari, bya Mayingi, bya
Nyarubemba bya Kimbiri ndetse n'umujyi wa Shabunda nawo ukaba wahura n'inzara kandi mu minsi yashize nta nzara yari irimo nk'uko babivugaga abari batuye ariko ukabona ishobora kuhagera kubera ibyemezo bigiye bitandukanye byagiye bifatwa. Ariko vise ntibashobora se wenda no kuba bari gutekereza yuko ingabo zishobora kuba zakwambutsa nk'intwaro cyangwa se nk'ibiturika bikava nk'hano muri za Mwenga nyine mu by'ukuri zikabizana nk'aha muri za Bukavu, akaba ariyo mpamvu nabyo bishobora gutuma avuga ati ingendo z'imodoka iyi muvoma y'imodoka reka tuyihagarike. Wazaremba rero yahagaritse imodoka ziva za Mwenga zijya za Bukavu. None AFM 23 yayifashe mwabira bice ihagarika iziva Bukavu zijya Mwenga na za Warumi zikomeza zigira muri za Shabunda. Urumva rero kuko Wazaremba ubwa yari yarahagaritse imodoka ziva mwabira bice ntabwo icyo cyatera impungenge AFM 23 kandi izo modoka bari barazihagaritse mbere nk'uko nabanje kubikubwira, ahubwo AFM yahagaritse iziva Bukavu zijya mwabino bice nk'uko nari maze kubikubwira kubera ko n'intambarigo babafatiye mu by'ukuri kugira ngo babure ibyo kurya by'ibanze noneho babe bagira izindi ngamba bafata kubera buryo umuntu agufashe kunda uri kurwana bishobora gutuma abaturage bivumbagatanya, bishobora gutuma abaturage bateza ibibazo runaka ukavuyo. Aha bise dukomeze rero wenda tubanze tuce mu bindi bice byose turebe uko bukeye byifashe, dore ko hari kugenda habaho ukurasana cyangwa se amasasu ya hovyo cyangwa se hato na hato. Nk'ubu ngubu rero nkaba ngira ngo duhite tureba na hano muri za Kibumba naho uko biramutse byifashe, dore ko nako ari agace muri iyi minsi kari kugenda kumvikanamo ibitero bya FDL, ibitero shuma, hakaba gukozanyaho kwa FDL ndetse na M23. Mu bice bitandukanye bya Kongo, Masisi, Ruturu ndetse n'ibindi byinshi irasaba hagati y'imipira twaje n'abana Wazarendo na AFM 23 byo ntabwo bavuga ko bijya bihagarara. Amabandi bikomeza riba ariko mu bihe bitandukanye FDL ukabona yuko ari bigiramo uruhare nk'uko abarwanyi ba AFM 23 bakunda kubitangaza. Ibyo rero nabyo byabaye nyine ku munsi w'ejo mu bice bitandukanye birimo izi ngabo za AFM 23 nyine ariko zigatakirana rimwe na rimwe n'abarwanyi bo muri Wazarendo ariko cyane bikubiye mu iri tsinda rya FDL ariko bita Wazarendo muri Kibumba. Urabizi yuko n'ubunerere muri lokalite iri muri teritwari ya Nyiragongo n'ubundi. Aha rero ariko AFM 23 mu buryo bwo kugira ngo ikemure ibi bibazo nanone byo kuba bakomeza kujya bahangana n'abarwanyi bo muri Wazarendo ndetse n'abandi, yafashe dukomeye zo kuhashyira amashanyarazi. Kuhashyira amashanyarazi rero ikavuga iti nitwashyira amashanyarazi hazaba havuyemo umwijima, none abaturage nabo bishimire izi impinduka bazabonye bajye baduha amakuru uko tuyakeneye. None babonye amashanyarazi bizatuma n'ibice abarwanyi bo muri Wazarendo bicagamo batabasha kubyishamo kuko azaba habona. Ibyo rero ni icyemezo bavuga yuko cyafashwe na AFM 23 ariko n'ubundi cyari cyarafashwe kera cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa ariko kubishyira mu bikorwa bikabagora. Baravuga ati rero twebwe nk'abantu tugamije kugira ngo tutabare abaturage dushyire ibikorwa remezo mu bice bitandukanye, yatika tubatanze none babone icyo bazajya baratuvuga mu bice bitandukanye. Bavuga yuko rero bamaze gucana ibirometero hafi bigera muri 70 kugira ngo bave mu kizima noneho bajye ahantu babona bazajye bahangana n'ibi bitero shuma ariko n'abaturage banezerewe bishimye bafite icyo bavuga tugati ibi nibyo dukesha AFP, ibi nibyo dukesha imiyoborere myiza ndetse n'umutekano. Guverineri Musanga rero mu gutaha ibikorwa yarababwiye ati ibi bikorwa nta kindi bigamije ni uburyo bwo kugira ngo dukaze umutekano. Aba bagizi ba nayo muri Wazarendo babura aho bihisha, muve mu kizima mujya muve mu mwijima mujya mu byiza, muve muri politike mbi mujya muri politike nziza. Ati mugire uruhare rero mu kudufasha namwe kurwanya abagizi ba nabi eze cyangwa ejo bundi kuko nimwe muzaba mufite uruhare mu kwiyoborera hano
ntabwo abasirikare aribo bazagumya kubatungira umutekano kuko namwe mufite inshingano zo kwicungira umutekano. Ibintu bimeze neza kabisa, ndumva nta kibazo n'iki na gito gihari. Niba amashanyarazi akomeje kugenda aza cyangwa se agenda rwose yinjira muri ibyo bice begereza abaturage. Hanyuma reka dukomeze rero, birumvikana hano ni muri Nyiragongo ngo umutekano wagarutse, ubwo birumvikana ni hahandi n'ubundi bamaze iminsi barimo bararwanira. Nyiragongo urabizi ko hari amaze iminsi hari ibirwano hagati y'uruhande rwa AFC-23 n'abashyigikiye Kinshasa. Kuko neza twavuze yuko hari imirwano yari yabaye nk'ihuza Wazalendo na AFC-23 mu bice bya Nyiragongo, cyane cyane mu gace ka Muja, ariko mu majyaruguru ya Goma hari imirwano ku buryo bukomeye ejobundi, ariko n'ejo n'ubundi hari hakiri ibisigisigi. Yego, amakuru yashe abaturage avuga yuko nyuma yuko Wazalendo isubiranyemo na AFC-23 bakarasana ku buryo bukomeye, abaturage bagahunga, bamwe bagahungira mu mujyi wa Goma, abandi bagahungira mu nkengero zitandukanye. Bavuga yuko hari abaturage bagera muri 2 bapfuye, abandi 2 bagakomereka ku buryo bukomeye, ariko agapfa n'abandi benshi bo muri Wazalendo ndetse n'inkomere nyinshi zo muri Wazalendo nk'uko amakuru abivuga. Biravuga yuko ubu umutekano watangiye kongera kugaruka nyuma yuko abarwanyi bo muri FDL ndetse no muri Wazalendo bakunze muri Parike Nationale ya Virunga, ariko bakutana gatatu n'ubundi ikaba itatsogo, ikaba ibarindiriye ko igihe bakurikira gusohokamo yakongera kubakoramo akazi nk'uko umuturage atubwiye muri iyo terime yakoresheje. Bise indi nkuru iri kuri rezo sosiyo mu binyamakuru bigiye bitandukanye, front page yabyo byose birimo biragaragaza ko undi munyepolitike mu by'ukuri yambuye icyitwa pasiporo akiva i Nairobi. Ubwo rero ni muri babandi twavaho n'ubundi bitabiriye ya nama ya Joseph Kabila mu by'ukuri Kabanga. Nibyo byari ku cyumweru tariki 19 Ukwakira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri i Kinshasa. Kwa Theophile Mbemba yambuye pasiporo afashwe n'ubuyobozi bukuru bw'abinjira n'abasohoka DGM nyine ku kibuga cy'indege. Theophile Mbemba rero yari avuye i Nairobi muri Kenya, yitabiriye inama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi yatangijwe na Joseph Kabila nk'uko bitangazwa na mediacongo.net. Rero yaho umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Tshisekedi niwe wari wabanje gufungura bizi, yaje kuvuka baramurekura asubira mu rugo, ariko uyu mugenzi we nawe ageze ku kibuga nawe ahita atagwa muri yombi ashinjwa kuba yaritabiriye ino nama yateguwe na Joseph Kabila Kabange. Kugeza rero biracyavuga yuko iyi pasiporo ifitwe n'ubuyobozi bwa DGM. Ntabwo ubutegetsi buragira icyo bubivugaho, ariko abantu batandukanye bagiye bagira amatangazo basora. N'ishyaka rya PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Coordination du PPRD en diaspora, basohoye itangazo bise communiqué sur la confiscation du passeport du professeur Theophile Mbemba et l'arrestation au profit à Kinshasa. Tugerekereje mu Kinyarwanda baragira bati ifatirwa rya pasiporo ya professeur Theophile Mbemba ndetse n'ifungwa ryiwe Kinshasa. Baragira bati la coordination PPRD diaspora exprime sa profonde indignation face à la confiscation arbitraire du passeport du professeur Theophile Mbemba, ancien ministre et député en son retour de Nairobi, ainsi que l'arrestation injustifiée de son fils par le service de sécurité à Kinshasa. Ati impuzabikorwa ya PPRD muri diaspora iragaragaza agahinda gakabije kandi gakomeye k'ifatirwa ridakurikije amategeko rya pasiporo ya professeur Theophile Mbemba wigeze aba minisitiri ndetse akaba na depite igihe yagarukaga avuye muri Kenya. Ati ifungwa ryiwe naryo ntabwo rikurikije amategeko, ati ryakozwe n'urwego rushinzwe ubutasi i Kinshasa. Barakomeza bagira ati de notre âge continue une violation grave de liberté individuelle et familiale
releva une nouvelle escalade dans la répression orchestrée par le régime de Tshisekedi contre les participants au conclave de Nairobi, la contre-regard pacifique et patriotique. Ati iri bikorwa bikomeje kwiyongera mu myaka, ati n'uguhotera bikomeye uburenganzira bw'ibanze bwo kwishyura ukwizana kw'abantu, ati ni ibintu bigenda bikorwa kandi n'umuryango ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ati bibasira cyane cyane abitabiriye inama yo kwiga kuri politiki ya Kongo n'ahazaza ha Kongo. Ati inama yakozwe mu buryo bukurikije amategeko, ati inama yakozwe kandi mu buryo bw'amahoro mu buryo ukunda igihugu. Après l'enlèvement de cette Kuni, cette nouvelle intimidation confirma la panique des pouvoirs aux abois qui s'attaquent désormais à des figures d'intégrité morale et vraies familles. Ati ukurikije ifatwa rya Seti Kuni ndetse n'ubwoba bufitwe na Kinshasa, ati biragaragaza yuko ari ibintu byabagize akamenyero byo kwibasira no gufata abantu bavuga ari kwijyana ndetse n'abo mu miryango cyangwa amahuriro ya politiki akomeye. Ati ibi nabyo ni ukwibasira ndetse no kubangamira ubwisanzure mu mitekerereze. Barakomeza ati la coordination du PPR de diaspora dénonce cette stratégie de peur et de représailles qui vise à dissuader toute initiative de concentration nationale indépendante. Ati huzabikorwa rya PPR de muri diaspora barahamagarira ibikorwa bikomeje gukorwa, ati kandi bigamije kugira n'abanyagihugu kandi bibabuza ubwigenge bwabo n'ubwisanzure. Ati nous saluons le courage et la dignité du professeur Bemba, symbole d'une opposition républicaine instruite et pacifique. Ati turashima uburyo bw'icyubahiro pa professeur Bemba, ati yagaragayemo arwanya ubutegetsi, ati no kugira ngo yubake amahoro. Bakavuga bati nous exigeons la restitution immédiate du passeport du professeur Bemba, ati turasaba yuko asubizwa pasiporo yiwe Bemba, la libération sans condition de son fils, kurekura umwana wabo cyangwa umuhungu wabo nta gisabwe, la fin des actes et d'intimidation contre les participants au conclave de Nairobi et les proches. Ati kuhira iherezo kw'iterabwoba rikorerwa abitabiriye inama ya Nairobi ndetse n'abari hafi yabo. Bagakomeza bati la coordination du peuple de diaspora rappelle que la liberté de mouvement d'opinion et de pensée sont des droits constitutionnels inaliénables. Le Congo n'appartient pas à un clan, mais son peuple tout entier. La terre charge de Doka et le peuple congolais le recueille pour Ati. Et vous avez compris la peuple de muri diaspora. Bunibutsa yuko ubwisanzure ndetse kugaragaza imitekerereze ari uburenganzira butagegayezwa buteganywa n'itegeko nshinga, kandi ko igihugu cya Kongo atari igihugu cy'ubwoko gusa runaka cyangwa cy'umuryango runaka, ati uko ni igihugu cy'abaturage bunze ubumwe kandi barwanya ubwoba, ati bakorera hamwe kandi ibyo bifuza bazabigeraho. Bikaba ari itangazo ryakorewe i Londres, ikorwa ku mugoroba ku itariki 19 z'ukwezi kwa 2025 riswa n'uwo bita umuhuzabikorwa wa PPR de diaspora bita Sandra Nkuru Kiyungu, akaba ari umuhuzabikorwakazi w'irihuri. Ndabona umutaramu wacu uri hariya muri za Tongo, birumvikane muri za Rucuro, arimo arambwira ko Tongo muri aka kanya rwose yatatswe cyangwa se igabweho igitero. Ubwo visi nayo ni breaking news rwose, ariko turi buze gukomeza gukurikirana tukazana amakuru arambuye mu masaha ari imbere. Visi reka rero twihute cyane tusimbukire muri igihugu cya Uganda. Museveni mu by'ukuri ibintu bye ntago, cyangwa se ubuzima bwa Museveni ntabwo bumeze neza muri iyi minsi, uburwayi bumeze nabi cyane. Nabonye umuhungu we mu bavuga yuko isatarwa yari muzima, atangaza yuko aza gukora ibikorwa byo kwiyamamaza byo kuhambera, ariko ntabwo twigeze tubona ibyo bikorwa biba. Twaba tubakuru yatangaje n'abantu batandukanye bavuga yuko yaje gusubira mu bitaro by'igitaraganya, nubwo n'ubundi byari byavugurujwe n'umuhungu we. Dutegereje kumva icyo umuhungu we n'ubundi araza kongera kubivugaho. Rero ni muri Uganda. Dusimbukiraho Vincent muri USA, ndetse utugezo amakuru ari kuvuga hagati ya USA ndetse na Ukraine. Menya icyo Trump
na Zelensky baganiriye bigaragare ko bashobora kuba rwose bahuye bakicara bakaganira. Ese niki baganire Vice Trump ndetse na Zelensky? Amakuru avuga yuko nyine Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine hatumye nyine barahuye, havugwa byinshi mu binyamakuru. Bavuga yuko Perezida Putin yaba yari yatumiye Trump yuko yagenda akabwira Zelensky yuko akwiye kumva neza ko bakwiye kuganira kandi ibice bafite ko Zelensky yakemera akabigumana. Ariko mu byo baganiriye barakivuze iki ngiki bamaze kutuvuga. Zelensky aramubwira ati ahubwo ukwiye kuma misile zo mu bwoko bwa Tomahawk nongeye nkarasa Putin nawe byo kuba yuko namurekera ibice byanjye yanyaze cyo igishoboka. Ibyo rero bivuga yuko batabashije kumvikana ku byerekeranye nuko yamwemerera kumuha intwaro, ariko bavuga yuko barakomeza kuza kubiganiraho. Zelensky abwira Trump ati icyo kuvuga ko nafata ubutaka bwanjye bw'igihugu cyanjye nkaburekera uyu munyagitugu Putin, ati ntabwo bishoboka kubera ko isaha ku isaha n'ubundi ushobora kubona yifuje n'ubundi butaka kandi ntabwo nabimwemerera. Aha, and izindi update Vice ufite nizi? Ni nyinshi ahubwo nareba izo batoranyiriza kubw'umwanya. Ndavuga yuko ku mugabane w'Iburayi bikomeje kugaragaza ko ibihugu bimwe bitanyuzwe n'inama igiye guhuza Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump i Budapest muri Hongiriya ngo baganire ku ntambara ihanganishije Ukraine n'Uburusiya. Kuwa kane tariki ya 16 Ukwakira rero 2025 nibwo Perezida Donald Trump yavuze ko yaganiriye na Perezida Putin amasaha abiri ku murongo wa telefone, bemeranya kuzahurira i Budapest muri Hongiriya ngo baganire ku ihagarikwa ry'intambara imaze imyaka 3 ihanganishije Ukraine n'Uburusiya. Ni inama byiteze ko izaba vuba n'ubwo itariki ntakuka itaratangazwa, ariko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Hongiriya ivuga ko imyiteguro yayo igeze kure. Trump na Putin baheruka guhurira muri leta ya Alaska, imwe mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nama izahuza Trump na Putin yatangiye kunengwa n'ibihugu byo mu Burayi, ahanini bivugwa ko Hongiriya yemeye kwakira Perezida Putin kandi yarashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ari icyasha ku gihugu cy'ikinyamuryango cy'Uburayi. Kaja Kallas ukuriye ububanyi n'amahanga umuryango w'Uburayi yavuze ko kubona Putin muri Hongiriya atari ibintu byiza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Lithuania Kęstutis Budrys yavuze ko badatekereza kubona anyura mu kirere cyabo, ati nta mwanya w'abanyabyaha i Burayi, umwanya wonyine Putin yemerewe i Burayi ni ibaga imbere y'urukiko. Mu migi yacu ikindi cyanenze mu myitegurire y'ino nama ni uko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky atayitumwemo nk'uko byagaragajwe kandi ibiganirwaho bimureba. Zelensky uherutse Washington kuganira na Trump yavuze ko atumiwe mu rugendo yajyayo ko atishimiye ko izaba atinja Minisitiri w'Hongiriya Ban kurwanya Ukraine akaba ku ruhande rw'Uburusiya. Aravuga ati ntabwo nemera ko Minisitiri w'Intebe ubangamira Ukraine ahantu hose ashobora kugira icyiza akorera abanya-Ukraine cyangwa ngo atange uruhare rushyigikiye kukuri. Maria Zakharov uvugira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Burusiya yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS ko ibihugu by'Uburayi n'Uburengerazuba byafata umwanzuro wo kudindiza buri gahunda yose igamije amahoro, ahubwo bigashyira imbere amagambo y'iterabwoba nk'uko yabitangaje. Urumva ibyo ngibyo ni ibivugwa ku ruhande rw'Uburusiya, Ukraine ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kadusoreze ku Burundi n'ubundi n'u Rwanda, ahavuga yuko ifungwa ry'umupaka rimaze igihe hagati y'Uburundi n'u Rwanda rikomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage babarirwa mu magana, barimo abagore barwaye kanseri y'ibere mu Burundi bazaga kwivuza mu Rwanda, ariko kubera gufunga imipaka bakaba batakibona uburyo baza kuko abarwayi batanga amafaranga menshi, ariko bakamara n'igihe kinini bagaterwa umunaniro n'ingendo bakora bajya muri Tanzania kugira ngo barebe yuko baza mu Rwanda noneho baze kwivuza nk'uko byagaragajwe n'ibinyamakuru bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi. Bakavuga bati rero igihugu cy'u Burundi kubera ko nta bitaro bihagije bafite, abarwayi ba kanseri benshi bifuzaga mu Rwanda, none rero kuba barafunze imipaka
izo ngorane bahuye nazo zaturiye babura ikiguzi cy'ubuvuzi noneho no kuba bakibona bakakibona bibahenze nk'uko babivuze nunda twarekera aha tukaza gusubira fighter. Yes Vincent urakoze cyane ariko njari update ngiye kubanza kugeza ku badukurikiye reka rero Vincent nkurekuye ukomeze ube ukurikirana andi makuru ubwo naho mu yandi masaha ari imbere. Yes reka tugaruke hano muri za Tongo amakuru atugezo nkuko nembabwiye ko imbone yacu iri muri bira bice itubwira ko hari kuba ibitero imirwano ikomeye cyane amakuru aturuka Tongo rero aravuga ko ngo Tongo yatatswe ari umuriro uri kwaka gusa ibintu byamaze kuba bihindura isura nkuko akomeza abitubwira aravuga ko ngo coalition yaturutse ahitwa Marangara ifata ahitwa ngo ni Hohe hanyuma bataka idefense yo kwa Gasuku abandi ngo barazamuka baruhutse abandi barazamuka baturutse muri parike nationale de Virunga banyura ahitwa Bungushu batera indi defense ubu mu byukuri urusasu rurimo ruravuza ubuhuha. Iyi mirwano iri kwa muri amasaha mu byukuri no muri za Tongo tukaba turibuze kugenda tubagezaho mu buryo burambuye masaha akurikira rero mukomeze mubane natwe cyangwa se mukomeze mushigikire umuyoboro wacu musharinga ndetse munakora like kuri iki kiganiro cyacu ubundi ibindi byose mu biturekere turaza kugenda tuyabaha nandi yo hirya no hino muri aka karere gake gake cyangwa se pore pore. Turabakunda cyane yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na mugenzi wacu twari turi kuri telefone ni Vincent mukomeze mugende na gahunda zacu asansan ciao.